Nongere guha ikaze muri umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru tugiye guhera mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tuza kugarukaho. Nyuma y'amatangazo ya Loni ku kwirukana MONUSCO i Beni no muri Goma, nta n'inyoni itamba. Mu bahoze ari inyeshyamba 1750 babaga mu ibambiro 500 bisubiriye mu ishyamba kubera leta ngo yabaziritse ku katsi imyaka 5 yose yari ishize. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gutangiza ubucukuzi bwa peteroli na gaz methane yifitemo ibintu bizatuma igihugu kibi cyambere gifite peteroli nyinshi ku butaka bwacyo. Naho mu yandi makuru, intambara isa n'iri kubera muri Ukraine ishobora kwaduka hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aratungwa agatoki ku kuba kabutosa. Bana natwe muri aya makuru n'andi mu kanya tujye kukugezaho mu buryo burambuye. Ikaze muri aya makuru tugiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Goma na Beni kuva kuri uyu wa kane nta rujya n'uruza rw'ubucuruzi bitewe n'ibyangirijwe n'imyigaragambyo ndetse n'ingamba noneho zafashwe n'inzego z'ubutegetsi nyuma y'amatangazo yashyizwe hanze na Loni yanenze cyane bikomeye imitegekere y'iki gihugu cya Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Amazu y'ubucuruzi busanzwe ndetse n'abacuruzi binini aracyafunze. Mu mihanda haragaragara gusa abapolisi ndetse n'abasirikare bambariye kuburizamo uhirahira wese kongera kwigaragambya. Baranavana amabuye n'ibihato abigaragambya bari bafungishije imihanda n'imihanda itandukanye yo mu mujyi wa Beni ndetse na Goma. Muri Beni ejo mu cyakare urubyiruko rwari rwuzuriranye mu gace k'ubucuruzi ka Matonge basatira ibirindiro bya MONUSCO ani hafi ya boulevard yitiriwe Mbusanya Mwisi. Igoma na Beni imyigaragambyo iragenza make, ariko muri Rucuru na Masisi ho iracyarimbanije. Tukiri mu mujyi wa Goma, reka tubabwire ko abasaga 500 mu bahoze ari inyeshyamba 1750 bari bacumbikiwe mu ibambiro ngo bategereje gusezererwa ngo basubire mu buzima busanzwe bisubiriye mu mashyamba. Kuri uyu wa kane abahoze mu mitwe y'abarwanyi basaga 500 bari bamaze imyaka isaga 5 mu nkambi y'agateganyo yo mu ibambiro banzuye kwisubirira mu mashyamba, nubwo bamwe babeshyaga ko ngo bagiye iwabo kwivuka aho bakomoka. Mwibambiro ni hagati y'umudugudu wa Sake n'umujyi wa Goma, ni mu birometero bike uvuye hahoze inkambi y'impunzi z'abanyarwanda ya Mugunga. Inkambi y'agateganyo yari icumbikiye abahoze ari inyeshyamba zisaga 1750, bose nababaga mu mitwe itabarika ya Mayimayi ba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabahoze ari abarwanyi bari bamaze imyaka isaga 5 baba muri iyi nkambi, baremeye kurambika ibirwanisho hasi. Leta yari yarabemereye kubaha imperekeza no kubasubiza mu buzima busanzwe, ariko ngo uretse amapfa n'umwe byari bigiye kubahitanira muri iyi nkambi, amaso yabo ngo yaheze mu kirere kubirebana na gahunda ya leta yagombaga kubafasha kujya kubaho mu buzima bw'abaturage basanzwe. Bahambiriye utwangushye nyuma yaho kuwa gatatu tariki 27 vice gouverneur umujyi wa Goma commissaire bwana Romi Ekuka yari yabasuye akagerageza kubinginga ngo bakomeze bategereza, ariko bikaba iby'ubusa bugacya bigaba berekeza mu bice bavuga ko bakomokamo kandi ngo bagiye kwiberamo bishakishiriza. Bamwe babwiye itangazamakuru bati findi rutwa na swararoga kandi uwasuzagirwa no kunutsa. Reka duhambire utwacu twigendere, na kera twari tubayeho atari leta itubeshejeho. Abo ngo berekeje mu bice bya Gicanga, Imasisi ndetse n'abandi ngo berekeze i Rucuro, amaherezo yabo azabamenyekana. Tukiri muri iki gihugu nanone ariko, Amerika yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika urugomo rukorwa abasirikare ba MONUSCO. Kuri wa kane tariki 28 z'uku kwezi muri mwaka wa 2022 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko imyigaragambyo irimo n'urugomo rukorwa abasirikare ba MONUSCO rwahagarara bigitangazwa. Ni nyuma rero yaho ibikorwa bihutaza byasabagiza ingabo kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ngo bakagenda nta nteguza nubwo baje kuri ubu butaka bahurujwe n'iki gihugu. Ni mu nkundura yo kwirukana rero abakozi ba MONUSCO yatangijwe mu buryo buziguye na Perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wasabye abaturage kwirukana bariya bakozi mu gihugu cyabo. Ibintu byahise bitangira kubahirizwa akirerekanya kandi bagahita bifata indi ntera. Ikinyamakuru The Reuters dukesha inkuru cyanditse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gukoma mu nkokora urugomo rukorerwa abakozi ba MONUSCO, kandi birasa naho byatangiye noneho kubahirizwa. Ijambo rya Senateri Professeur Dr Honorable Modeste Bati Lukwebo yavuze ubwo yasuraga umujyi wa Goma kuva ryashyirwa mu bikorwa 15 mu basore b'abanyagihugu bahasize ubuzima, naho umusirikare n'umupolisi umwe mu ba MONUSCO nabo bahasize ubuzima. Tukiri muri iki gihugu nanone, nyuma y'ingendo zishakira imbaraga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri tariki 28 z'uku kwezi Perezida Felix Chilombo yatangaje isoko ryo gucukura gaze methane na petrole. Ni ingingo abasesenguzi ba politiki bamwe bahuza n'ubukene buri Burayi na Amerika bakibaza impamvu iri soko ritanzwe muri ibi bihe ibihugu by'ibikomezwa biri mu ntambara fatiye ku mabuye y'agaciro n'ibura rya gaze methane.
ni amasoko 30 agiye gupiganirwa atanzwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi yatazwe ku munsi w'ejo. Amasoko 27 akaba ari gucukura peteroli na 3 akaba ari gucukura gaze metane by'umwihariko yo mu kiyaga cya Kivu. Amasoko kandi yatangajwe mu birori byabereye Kinshasa kuri uyu wa kane tariki ya 28. Ikigo cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe ingufu cyatangaje ko iki gihugu cyifitemo peteroli igerwa kuri miliyari 22 z'utugunguru twayo na metero kibe miliyari 66 za gaze metane bateganya gucukura mu kiyaga cya Kivu. Peteroli yo muri iki gihugu ishobora guhita ishyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa mbere w'abacukura peteroli. Naho mu yandi makuru, intambara z'abanyembaraga bari mu Bushinwa, Uburusiya ndetse na Amerika ishobora kwaduka ifatiye muri Taiwan. Kuri uyu wa kane tariki 28, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika yemeranijwe na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa kugirana ibiganiro bigamije gushakira ibisubizo birambye ibyo bamaze iminsi bapfa. Bumvikanye gushaka uko babona nimbona nkubone, ariko ntibigeze bakomoza ku byemezo by'ubukungu Amerika iherutse gufatira igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu nacyo gikomeje gutera isi ubwo bwezamuka ryacyo mu bukungu no gukomera. Kurebana nabi ku bihugu byombi by'ibihangange biri gufata intera idasanzwe nyuma y'intambara Uburusiya bwatangije kuri OTAN nubwo ikibuga barwanira ha Ukraine hari tariki ya 24 Gashyantare muri 2022 ubwo Perezida Putin yatangizaga intambara muri Ukraine mu rukerera mbere y'isa 11 z'uwo munsi. Amerika irashaka gucinyiza ubukungu bw'Ubushinwa yifashije Taiwan, umuturanyi w'Ubushinwa ushobora kuzaba imbarutso y'intambara y'amabombe bitewe n'ubukungu buri kubyara gukozanyaho muri iyi minsi. Abanya-Taiwan bari mu bakomeye bihambaye bashora imari yabo mu gihugu cy'Ubushinwa. None muri iki gihe Amerika imaze igihe ibikururira inyuma ibintu bishobora guteza intambara nk'iri kubera muri Ukraine nihatagira uwiyoroshya. Uburusiya n'Ubushinwa ubu nabyo bimaze kwishyirira hamwe kujegeza Amerika no gukanda abayoboka imigambi yayo mu buryo bweruye, ikintu nacyo gishobora gutera intambara hagati ya Korea zombi cyangwa hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Indege intambara z'Uburusiya n'iz'Ubushinwa ziherutse gukorera imyerekano hejuru y'ikigo cy'ingabo zidasanzwe za Taiwan, agasuzuguro gakomeje gutera impungenge z'intambara muri iyi minsi. Taiwan irasa niyemeye gukoreshwa na Amerika kuko yifuza kwigobotora ibisa n'igitutu ishyirwaho n'Ubushinwa bitewe n'amasezerano bagiranye mu myaka 1950. Amasezerano atuma Taiwan ihora isa n'ikoronijwe n'Ubushinwa, ibintu Amerika yivangamo ngo ibazamura, ariko inajegeza imbaraga z'Ubushinwa kuko benshi mu bacuruzi bahambaye bashoye imari zabo mu Bushinwa bakomoka muri Taiwan. Nyuma y'ibiganiro Biden yagiranye na mugenzi we uyobora Ubushinwa, bose bavuganye n'itangazamakuru. Biden yabwiye CNN ko ibyemezo bafatiye Ubushinwa bidakuka, gusa Jinping we yabwiye itangazamakuru ko Biden yahawe ubutumwa bwo kwirinda gukabakaba mu gishyito cy'umunyotwe muri Taiwan ngo kuko nakomeza aza guhiramo. Senateri w'Umunyamerika Richard Blumenthal yatanze inama ko ibiri kubera muri Ukraine yari kwiriye kubera isomo umuntu wese muzima muri iki gihe. Kuva mu 1950 kugeza ubu Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwo, ariko Taiwan nayo yiyumva nk'igihugu cyigenga kandi giteye imbere kidakeneye gukomeza kuba munsi y'Ubushinwa, nubwo hari amasezerano basinyanye atuma Taiwan hari bimwe na bimwe mu bikorwa itemerwa gukora itabanje kwifashisha Ubushinwa. Ni amasezerano afite inkomoko mu bihe bya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ubwo Amerika yivangaga mu byabo igamije kugenzura abazamuka bose ngo ibasenyesha abandi. Ngushimiye cyane ku mwanya wawe n'amatwi wakomeje kudutiza. Niba ushaka kujya ubona amakuru yizewe atari nk'impuha kandi ukayabonera igihe, ngaho kora subscribe kuri chaîne yacu, basangiza ibiganiro kandi unaduha igitekerezo muri comment kugira ngo turusheho kukubaha kuko ariwe dukorera. Murakagira Imana n'amafaranga.